Mobango jwa nkatha cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Baya ni tubakwedera watanita na Mobango ni jwanka thacietu tukamugeza na bara twitana mbere kujya tuyukiria na bari nturene na nkrukia kurugwita na mbere kujya tukireithiria ngugira bethirite bagita na mbere kujya bethithia nene matura jetu na nikio Mobango jwanka thacietu turiungite nteresha tigania na nigucemania na gikundi kimwe kira kijikene muno ta Seafond Kenya kuona ngugira bethirite bakithithia ni gitenere bari na nkrukia na bari 50 bara betite na mbere kujya tukeo moritani mwanya na gitenere are turi ni session ine ya utumi bwangu kire ana bari nkruki ya 17 na nikaba gwita na mbere kwetha betu mangu na ana baba bari ni babethirite bari na ana nene nje cietu na nyuma ne bakaga kosire bomba kwethira bakithithia bakaranja bena na bao na Seafond Kenya ni umbite kwethira batethiria kubajukia na gwita na mbere batethiria twana ni na ana baba bari tumenye nkruki ni mbibethirite bagitethwe nayo ni Seafond Kenya. Karibu sana Faith Mobango ni jwanka thacietu ntukaina arua. Asante sana. Onbeto wa Faith Makena kuma Nture Matero Winners Young Mothers Group. Ikundi kietu twikungana itoikirwe brand mangireti ya utethania ukulukira Seafond na twikungana ikundi toitsomire twara certificate na twambiriria save na weta merry-go round. Last year iro batwerere no bukethera bwine ikundi ngorokia meri 6 iro tukethera twi sponsor banake enda tumba kuthoma. Itwa severa na tuendelea merry-go round last year yonthe. Mwanka tha in January ndi mweri ya liro turaire skuru na inguchokera Seafond Kenya no tuboto aganya ka. Kuma twekwe twairo tipo tukomea lakini thai no tume skirt no tume pleat skirt na ndina werikira bakwethera Kitedia na ngitethia mwana kwana kione nyembe tiakwa tse wiki maisha ya boya. Enterene cemitero mindi bware kurubangana bukambire gikundi kiu bwambirite bwe baba ingi bamwe benu boli na bwa kana wejire wenka. Twambererie kundi tore anto 12 lakini yo kora tweta twekora tweta merry-go round rembere twikiera ile tongeleka mwaka yo yonke twena miaka 3 thayende tukinyete anto 40. Na baba inge twena bo hapa kuma ikundi kietu. Na gikundi kira bwambirite mbere wethera gwetethirwa Seafond no netege utethetie mwana mwari na we nana. Kitutethete onto ikitwikaira seminars yonto ya mweri ya 8 December ibari na seminar ya breastfeeding paturitana nyama anto ya buramutana tukumenyera mwiri kenda otho kumenya mbetse yote ke witaji sibitari na nyetsi autofakia na ibaturitana itenya buramutombe kian kwethera wina senda so onto yogarithia ga kukaku okandenya tusikumenya oteke ku expense na inya ke beti yoko na ya ya tsare. Na gikundi ne kira nimbi kire wambere bwo irungwa save besingana nonto kwene kuru na bamwe bari banduke ni batutegera na bakarigara na tefedia kinyiri ara kumenya utumangu. Bado twambererio save shilingi 20 twasave kuma mweri ya 3 mwaka December tuendelea no butweta wende thai murungu aembera kwikinya mwitso mwaka yore tukarikia mtu agethera at least aro save paito ga kurenya machine kendo me wite thangi ko no bwitana mbere na ikundi kundi no tiendelea nya tuke ya school Faith waero mwana ku we class kani form ye wale nderete form 4 ndi kwere form 4 ndeta course lakini tathiriri othire course ndabethikia hospitality and catering no thamira no thithi tena ni nde watio pendelea kukwithia course ironda rigere tunda irera mwana ko lakini thai ndina mankarikia nkaria maisha me after muno kiri utumi bubwithirite withire mimi na tewira bangi barabethinja na batina ikundi na gukona kibao kira bare gosi barabati kundi ne ko baba wikwa kayo ka nde baira iba ungane nyaba tuita na
na 2020 kana 50-50 at the end of the day director na ethaira akibithagia mĩcemanio na u akwikwa na gũteithia wonka barĩ kundini. Ugwe maybe kũ kuona no thithirie utabatere kwithithia wari na bwaku watuma wethira uri ari uri tugure ko maybe kuona wewe kanya kangi gocoka rira uri ndirekebisha thai menya mpaka kuya kana ate witiomba maisha thai ari oro no kwa tunyi stress bonto kona wenginya bakenda buitiora no kona nyokirita mwana wa yani ukakosa yani ya kumisenya mwere no tubakwethia no kona utina werigiro thai meshi itetinya kura ndai pagura idu pipe ngo ibitetie no kona nyatsi ari bongo kaba kungangana nyanto bena betsa ndo ya onde ko ya mwana kungangana itiomi. Wega sana Faith. Lakini ndina mama anakwate kulogira yangu kulogira itanga itiomia itutini bagikisha kona quality education na era ya mutete na era tevinya generation ingiti yite. Na tawira Sifond Kenya. Sifond Kenya, thank you so much we much appreciated non to scholarship we. Batu tu ena mama chetu ya to chintia na nyeto chintinya banki na to tukia regente twinchache Sifond na wala to trimenya kwa meri no tumurinya connection tia kwa nya director one on one amutedi wega sana. Negita nere atwaranirie na mwana onge omwari uri gutuma nguo waje kwa Sifond bethirite bakithoma atwirorea uturo bwa bwithirite bukari kumanire njiraja. Karibu sana Mubango ni John Kathasietu. Asante pitawanja sintankirote kuma ikundine kayani mathastero minas kologerite salenje singe kumare anta igetwe Sifond ni kuthomethia antu ndegerwe ndire kundine kieto kya matero ndegwa Sifond ni kuthomanithia na ndaira murungu ibweya twamba kumenya tomba kona uthethio baguya skuru na ndrea itarira ndreire ao uteke inyanda ichi kinyambi lakini itarira ndreire ao ngotekia thain kumenya kutuma utebio nyoge ya thai mbetare ndeke umba inyago wa tate mecha kuthima aeni ndrea tunde ko yandona bangi bawete mesa ngoya na thoma wae ndri bawete ndakarante ndaria ndo mwarimu anditana tombe igwata salenje singe na cinda kulogerete ndina na batatu ana mwana mbere ana baile skuru kangera wagitire mwana mbere othireti unda thomere ndi class ndarikirie class 8 tena aciari ntaombere kwendelethia githomo giakwa nontu ndareri uyu so ndayukia ndarekana skuru ndi kweri class 8 ndaita kwandikwa ndakara na ngwene ndona tu ngwe nkuritana ite komba nuntethia 2019 ndaita biology ndathoma biology 2020 twangraduate ndauma skuru ndaumire na C+ ndayanda ikwa challenges ici egwa ngote pastor mbuka ngote mbi ndarega nanyo ndagara muchie ndendelea yoyo no gombero gano waite ukona ngwe mare ogana mwira inkona yo bati ndagara ndona ini ndiyo ndone to ana tu to ko endi tu tatu challenges inkolo kaira ke to tu to skuru kibaro degyo no weda guthongoma eni ndagare ndi kwa Sifond ndiyo ndreire ngwete kiana uga ko ndi batera thene ndatitierere ndi mwana akaendelea boya ngatethi nyagau ende ngena nkona siempinyeli yaren ko ya skuru thaino to no ningwa ndi thonkumaira pambas no to kana ga konde na ko meri mwanja angatiete ruare no ndigo gari ya matinda icio challenges ngithaira igolondra na te umba kuga nibu utathi bura bunene wonete kuma ukwijaje utoro bwaku bugarukite ate nontu bethirite bugita no mantu kinyaja mirire ai on kono toro to kwa bwalukite mno nontu ya thai ele nyandre na aramuchi nkwete kimkuretero inyari pea karipea kona mbeja ko ethirikirio gya mwana ngageona ende nkwira Sifond athari mobio nontu nyaba gombo to support Okay, wega sana na wito na mbere na ngugi njegere ukuthithia
na utonye mimbi gintu kimwe kira utumite kigutuma thai skirt ngwikira ni tutumite inenge au nio tukwenda gwatanithia thai ngombo ukiria nini mbona imbi utuma secular hii nayo na Malaysia skirt iko na gathers ene gitanerete na mwarimu ura wethirite akibaitana tumenye imbiongo ana baba bethirite bagitanwa na bagaitano itaringana bathiri ari iri graduation ikethirereo kana iri akamenya ati ana baethirite nabo bakumenya buru kwethira betuma. Karibu sana Mubango Jankatha Shetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Rose Morioki. Mimi nafanya kazi na Seaford. Mimi ni mwalimu wa fashion and design. Tumekuwa na hao wasichana walijoin February na watakuwa hapa for 10 months. So nafunza fashion and design yenye entail kukata na kushona, freehand cutting na kushona. So nitawafunza kila kitu including skirt, kushona shati, blouse, kushona trouser, kushona half coat, kushona bag, income generating activity, nini ideas kama bags, kama sun hat, kama bonnet. So venye huyu msichana akitoka hapa ataenda anzisha kazi yake, si lazima ajiriwe, anaweza shona nguo zake apeleke hata soko auze ndio aweze kuchunga mtoto wake. So hawa wasichana watakuwa hapa for 10 months. Initially tulikuwa tunaenda 6 months, lakini from the young mothers wakatuambia huo muda ni mdogo. So we had that idea ya kuongeza muda hadi 10 months. So tutakuwa nao hadi December wakati watamalizia. Then after kumalizia, we don't just release them, wanaenda for attachment for 2 months. So after those 2 months ndio sasa tunawarudisha hapa, tunawafanyia graduation na tunawapatia certificate. Kwa wakati ambao umekaa na watoto, unaona wanakaaje? Young mothers wetu because ni wamama wako na kazi nyumbani na wanakuja hapa kwa Rose kusoma. Yeah, so tunakuwa na wakati sitasema ni mgumu, but we have to cope with them juu hadi understanding yake ana take time ku understand juu kama ako na mtoto, huyu mtoto analia, lazima achunge mtoto, lazima kama ni mtoto ananyonya amnyonyeshe, ampatie chakula, na bado lazima akope na class juu wengine wanaendelea, lazima akope na hiyo class. So it's challenging. Pia kama kumenyesha, lazima bebe mtoto akuje na mtoto kwa matope, and they come from long distances like 5 kilometers. So hadi kufika asubuhi wakati mwingine anachelewa. So lazima tuelewane, understand na pia nakuelewa. Wakati mwingine mtoto ni mgonjwa, ana miss class. So lazima pia ukuwe na hiyo wakati wa kumuelezea chenye wengine wamekuwa kisoma. Ndio nazaambia aje wenye wanatutazama siku ya leo njoo yao watoto bado wanarudi huko nyumbani na tunawaona. So ningesema in everything lazima wajikubali. Juadi hapa tunawafunza kujikubali. Apart from hiyo kushona, lazima pia tuwapee life skills, communication skills, health, kila kitu. Ndio kitoka hapa akue mwanamke mwenye anaweza jisustain kwa kila kitu na anaweza chunga familia yake. So chenye naweza nataka kuambia wengine other young mothers huko nje, wajikubali na wasikufe moyo. Sawa, asante sana Rose, tutakuja kukutembelea siku nyingine. Asante sana. Karibu sana. Negitanereo hao wa Seaford Kenya twina department ingi bethirite bambiriti kire young mothers barabethagira bendene matura jetu ana bari barabaewi ana na batomba kwetha bagitandene Corinne Seaford Kenya bethagira bebatetheria na nande bena rutere rungi runabaitana ana bari kwethira bagichukwa mitundu kwethira bakitho mantu jothongi na matujajangi jonthema nitugwatanirite no mwe wabo ure withirite gitithia na mbere na nkuruki kwethira gikundine giki na atethekete anene. Karibu sana Mubango Jankatha Shetu. Okay, Peter wa Doris Nkirote, mite kudine kia mapura young mothers. Ndamenyere kudine ki gukirukira friends bakwa bara ya last year. Baya bambeleza buria kikukumwa mbere tukanjiria ikundi twa form group alafu tukaya skuru. So naramutse batu ya ta young mothers itokilukira challenges nyingi.
mara wina mwana witegemea mutiari nawe mwana una utegemea, so ukaithira ki community no kwa neglected, like inya mtu akona taka mathomo yaku yathiririte au. So itware na challenges nyingi muno nontu mwana na kwenda diapers na kwenda bia kurea, alafu mwana una ukakura akikinyithia miaka 3 na kwenda wita school fees utenio, lakini ndio ukilukira ofae thainko na life ya agentia enya pura to akari toe sometimes self esteem ukaikwa down nontorelio kona maybe ute future thaiende nkona at least life itakuwa poa. So nko iboga sana kesi for the officials bonde na director mrungu abathari sana na meri yake thiri kutika tukaithira tu sawa wathoma meri ngana tuthoma meri 10 ugo agira mwana we uthiretie mwankana ndiretie form 4 uthiretie form 4 wagita mwana wa karanja na tawira ari bangi bara mimbi bathiretie skuru tagwe na utebathirete bakirithia kana kinya bo young mothers tawo wasikufe moyo mtonda angivete hapo kabisa, wasi give up bando tu ba wakaze moyo na pia wakuje ugo toro bwaku wakariate ukumenya ukuthiria ukwea mwana kwa familia ndari sawa, lakini noela kwa rimo kona taka utebu abethakia bakona kidogo mkiaku yakakia kinya mwicho no tena angi ukaita lakini wakangatha karenji tu kawa ni sawa nikakubali mwankera nande kwa meri jojo mwana nusu ethirite imbina mbio menyete usuka mwankera thai menyete mantu na baramba mbiki kwa ndo client menyete mantu na kuchuka plain lines PC line braiding kuna hiyo shampoo kuna ndi iko perfect wina kule awende naenda bando nikijikaza tu ndio nikuwe perfect sasa. Thank you so much. Asante. Kanya ka kuthoma no ntuina muno ku lakini ya sifo no tutavans care guidance care gatira ke kuritano mantu yonthe nontu mpera irigirita mantu yaya ndauna kosi ya mbomba bitethia we create my own job mbomba nontu ingwetikia mwana kwe antu amwa kwithira ari na aciari ringi ukethira ino aciari bakwa nyabu kubacokeria nkatho nontu bakwithira rimwe ibom provide na diapers nkaya muno kwa wana ntumuciari nyawa na ngwetia winyingi atombo ndira na mwana na tena mbia tia wiki mwana ndrikea lakini kawibo nontu akwa sifond tukuyana na beto na tukathoma na tuka gain the skills Maros veja be abato amante yau to ya baturitana manto ya breastfeeding pratombekia ku breastiana beto pratombekia kurianira na beto pratombekia badhuranira nabari turitana kinya manto ya climate change bura yonto na weto bura komi batura manto ya ratombekia kubithia to change climate ya weto baturitana bekia kubithia to change climate ya weto baturitana manto ya urethi manto ya urethi bari na ngugi nkurukira thirita bakithia tumenye ni mbio ngobe mukami imbere kio belewa utusa mtu akiuma atura mtu all round atura mtu ke society akomba gwithiria manto yake twabaritana manto yonto ya urimi bo skuma ibo ngo batura ira ruwe nini bakona bore iko andwa officer wa agriculture ke abaritana manto ya poultry keeping mtu akaithira ina kauko kake aranja akaithira ina ka ngokwege ona nkala mwono ke akone omwake ndona a balanced diet twina officer ba health be obaritana manto na breastfeeding manto ya child care na kuimenyera bobongwa kenda mtu ragatura wagatura mtu yani mtu all round mtu ke society mtu aina egweta na mtu mwega mukami ntije nembi engi ethirite na thina ni untu no kwethaga kwina challenge classine na baba ne ana bongwa na bena twana tijombete kwethira ukiandu untu bo atia gutigira ati iba kuimenya na iba gucienda na iba gwita na mbere
Ndio tutumaira yani through tukiritana tu twa include lessons cio baritana mantu ya self acceptance etekerio we ati wina mwana na miaka ekunya wethira utaombere kuthiria mathomo yaku ichi etekerie enda kana karagaku na wichiomie na maisha yaku ya change after one skill yo turona ro memba wiritira ngwe ciaku na njara ciaku twabera ati okay wena gintu kiro komba kugwithia njara ciaku kikyo kintu kia maana utobio kikyo kintu kitoshu utombekie yani kushuno imto yeyote no kwethire nyethe mwana umebi na utianerie. Okay, so twebaritana ati mtu aicienda aicietekeria na mwana wawe twabaritana ati maisha te yakwende nyethe nonere mwana maisha yaku te yakinya mwisho bado kwina chance kuendelea na kubeta your life zaidi na zaidi. Yes, twabonia skill kintu kia maana ati wena ontubora komba kuibitiria njara ciaku ikintu kia maana zaidi no wethire nyana gwa ciari baku ba ukonela maybe antu na untu ni ba kwaririe konere maybe aonere mwana adathiria mathomo lakini ari twabonia ati egwite gumata borabo kuwina maana thai mtu aiciomie airitane skill konere maybe aonere mwana adathiria mathomo lakini ari twabonia ati egwite gumata borabo kuwina maana thai mtu aiciomie